ndashaka tugaruke gato maze gusanga ubutumwa bwiza cyangwa tuvugana maze gusanga umunsi mukuru wa Pasika tubamo ngo mu idini abantu benshi mu isi bita abakristo uko hari abita abakristo atari abakristo umukristo ukuri nubaha akagendera mu ijambo ry'Imana si umukizwa nubaha akagendera mu ijambo ry'Imana umwigishwa wa Kristo Imana ishimwe do ku isi uyu munsi abakristo bariko bahinaza kuzuka kwa Kristo. Yesu ashimwe. Kuzuka kwa Kristo. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Bamwe mbere bakubwira ko uyu munsi yazutse, ariko haheze imyaka 2020 azutse. Twibuka rero kuzuka ntiyazutse. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ingene twabyigishijwe, ingene twabimenye, ingene twabihishuriwe. Yesu ntiyarakeneye kuza ku nyungu ziwe ngaho ku isi. Yaje kubw'urukundo bw'Imana Data kugira ngo adukure muri prison, niko navuze, adukure mu irohero. Yesu ahimbaze. Ibintu byose rero Yesu Kristo yakoze ari ngaho ku isi, cyane cyane ibyo yakoze mu gucungura umwana w'umuntu, byose yabikoreye twebwe, ntiyabyikoreye. Ikintu tubanza tutumvikana ko neza, yabikoreye twebwe, ntiyabyikoreye. Ibyo yadukoreye rero twatuza kubimenya tukabishima, kuko ntitwari gushobora kubyikorera. Icyo ni cyane. Hanyuma icya kabiri, iyo abidukoreye yashaka ko tubibamo mu buzima tubaye. Ariko tuvuga Pasika benshi ntibayivuga nk'uko itubwira mu buzima bw'ukuzuka bwa Kristo ni bube mu buzima ubaye. Haleluya. Nahari n'ibyaro bwaba butabayeho mu buzima ubayeho, wataye umwanya kuza ngaha uje kuri Pasika. Rero waza ikintu iyo tugiye kuri ndaza ukwigukira ku Burundi nk'akarorero, ukwikukira iyo twibuka kama kwikukira, iyo twibuka uwaducunguye Loero de l'indépendance, uwaduhagarariye independence y'Uburundi, nitumwibuka ngo tumukunde kubera yitwa Rwagasore, ni kubera icyo yadukoreye tugenderamo, sicyo? Ni kubera icyo yadukoreye tugenderamo. Nk'akarorero niba bashaka fate abazi ibihugu byinshi, ufate nk'imwe muri Amerika byitwa Bolivia, fashe Bolivia, nabandi baza gucumba bagire gutya, ndabona hari abaza gucumba. Warose independence ya Bolivia, umunsi mwibuka hari umurundi urabona mwibuka, ariko nabone yarwaniye independence y'igihugu. Mugabo iyo independence ntacyo yakumariye, si iwawe, nta gaciro afise kuri wewe, n'ugaciro afise agaciro kuri Bolivia. Nimba rero wowe wibaza ngo uje muri Christmas kuri Pasika kwito utazi icyo ubuzima bw'ukuzuka bwa Kristo bwakumariye mu buzima bwawe, niho kwiyumvira uwo muri Bolivia uri kutumanya rero. Kristo yaraducunguye kugira ngo ubuzima bwiwe aba ari bwo budukoreramo. Ibintu byose byari bitugoye ngaha ku isi twatewe n'umwasi witwa Shitani, bivuye ko Adamu
umuvyeyi wacu yemeye gutanga uburenganzira bwiwe akaganzwa na shetani. Shetani yavuze gusubira na buhoro gushikaho tubaho mu maganya menshi, mu ntambara nyinshi, tubaho nk'abapfuye nubwo byagaragara yuko tugendagenda. Ni muri avuga mu kirundi bavuga ngo uyu burya ngo yarapfuye agenda, ntacyo baravuga twari twarapfuye tugenda. Yesu ahimbaze, Yesu ahimbaze. Uyu munsi rero ubutumwa bwiza ndabazaniye bwitwa ngo baho ubuzima, no, baho mu bushobozi bwazuye Yesu Kristo mu buzima bwawe. Icyo niyo cyazaniye Kristo. Yesu yaje kudusubiza imigenderanire twari dufitaniye na Data, ariko rero yarasambutse. Haleluya. Kuva Adamu akoze ibyo navuze nawe gukora. Ndashaka cyane ku Mana Data. Imana Data yarakunda imigenderanire. Mwibuke yuko mu itongo rya Edeni Imana Data yagendera iminsi yose Adamu na Eva gushikaho bahemuka. Imana ishimwe. Imana rero niyigeze igira ikibazo cy'ugendera abana b'abantu, n'abana b'abantu bayiteye umugongo, kuko Imana hari ikintu kiyiranga kimwe kurusha ibindi byose, kirangwa na byinshi. Ndashaka rero ikintu kiyiranga, icyo kintu utakicyubahiriza ntarondere na gatoyi kubana n'Imana yiwe. Imana irera, Imana irera, kandi shaka ubende Imana utera nta migenderanire bagirana. N'umuhungu wiwe Yesu yitwa umuhungu wiwe, hageze igihe kubera ukwera kumuvuye amutera umugongo. Yesu ashimwe. Kubera Imana irera. Mbere ikibazo Abanyisirayeli bagira kera nuko Imana yarakunda abantu, cyane cyane ubwoko bwayo. Mugabo uko yabugendera niko abantu bapfa. Mara mutwibuka uko yabugendera niko abantu bapfa. Kubera iki? Ukwera kwayo kurarinzwe n'umuriro uguma uturira ikintu cyose cyegereye kitera, cyegereye Imana gitera. Imana ije kureba Abanyisirayeli mu bwago n'akarorero, yaraza igasanga n'ibigabi bitatu byabaye, bamwe bagapfa. Gushika naho hageze igihe Imana yabwiye Mose guhamagara ubwoko bwanje, waje ushaka kumubwira bakomeye bati tabaha genda wenyine, genda wenyine twarabonye ibyaye. Bakwari kubera nibera utera yarasimbutse. Imana ishimwe. Imana yagati nene genda gute izoherera gute cyo ngunda abana b'abantu kandi je n'abandi kandi abakunda ndabegereye bagasha bire gute. Yesu ahabwe icyubahiro. Hafatanije n'ibindi bibazo byose byariho, niho Imana yahitamo kubika Yesu umwana w'Imana kuza kuducungura. Haleluya. Biriko navuga ari ntangamarara. Haleluya. Yesu ntiyabaye umweho nk'abana ariko navuga. Yesu yatugiriye mu kibanza, yabaye substitute, yatugiriye mu kibanza. Ibyo twarimo byose niwe yabyanuye, araheza aragira gushika ku musaraba no gushika apfa. Imana ishimwe. Igikorwa cyo gucungura umwana w'umuntu cyabaye mu masaha 12 kuva saa 9 z'ijoro gushika saa 9 zo ku murango. Umugabo saa 9
z'ijoro gushika saa 3 zo mu gitondo rwari urugendo n'urubanza kuva saa 3 zo mu gitondo gushika saa 3 saa 9 zo saa 6 yari ku musaraba. Nta kintu na kimwe cyabaye nubwo byababaza jewe cyangwa bitahura ngiye mu nzira y'umusaraba nararira, ariko ndashimira Imana ko yabwiye yatawuja ko sizo nacungu yatawuja ko mbora cungu ubushimira Imana rero ko Yesu yiranganye ntabite hagati bari kuba twishimye. Imana ishimye kuva saa 3 gushika saa 9 yari karababazwa mu buryo budasanzwe, yari karababara mu buryo budasanzwe. Ubambwe ku musaraba, ndashaka ndababwira ikintu kimwica. Ubambwe ku musaraba yicwa n'uko amaraso amukamena, uko amaraso arava gushika amaraso atanagahe apfa buhoro buhoro akabyumva. Imana ishimwe. Mu masaha 6 Yesu yamaze ku musaraba, amasaha 5:59 yarahotse. Amajambo yavuye ku musaraba yavuze amajambo angana n'umunota umwe utarenga, umwe 5:59 ahotse. Ariko ababazwa bari kwamucokora bivugira amajambo ashatse, bavuga ngo ndi yagomba kugishwa, ndi yagukubise, ndi yagucumise, bamuvuga ibigabo bituzambana bari mu kigabo kimwe kimutuka. Ivyo byose arabyihangana kuri ku musaraba ngo mbere umusaraba. Hari ibyo maze kuvuga cyakoretse ku musaraba, umunsi ndavuga ko cyane bumuza kuvuga ko cyakoretse ku musaraba, ku majambo Yesu yakubwiye ku musaraba ni cyakoretse amaze gushika mu ruhafu. Haleluya, Imana ishimwe. Yesu bamaze kumubamba ku musaraba, ijambo rya mbere yavuze umve neza yene, nakunda kuyaga ijambo ry'Imana n'umudamu wanje, namubwira ngo jewe ahantu Yesu yarageze ntabonage ibigabo byamanitse ngo bagirira imbabazi niba icyo bakora kugira bagahirwa bakabamara. Wewe umwana w'umuntu ko yumviye, ariko Yesu kuva saa 9 murumva ubwo yari gushika saa 3 muri mashira ku musaraba, yapfuye gushika ku musaraba ati Mana bagirira imbabazi ntibazi icyo bakora. Kubera ko yabivuze iyo Yesu kuvuga iryo jambo bande bantu bamubanje n'urubyaro rwabo n'abazobamuka ko bose nta n'umwe yapfuye ahari, ariko Yesu yatanze imbabazi. Icambere rero nshaka kuvuga ko dusabwa kugira umutima wa Kristo, ko dusabwa kugendera mu gishingo cya Kristo. Murabizi umwana w'umuntu biramugora gutanga imbabazi, ariko dusabwa kuba mu gishingo cya Kristo. Munawugira nabi bikavuna gutanga imbabazi. Ndababwiye Yesu ndiko ndavuga mwebwe gusa naje ndimo hari amajambo yo muri Bibiliya bigira kigoro kugira ngo ndashobore kuyagendera, ariko bikananira. Ijambo rimwe rikubwira ngo sengera umwasi yakukubise, umwasi yakubwiye nabi, jewe vumani hore ndaho kumaniga kumusengera ngo utabishikira. Hajya turabesha ngo aho tumazogo nukwemera ugeze ukemera utaragera ugasanga kwemera gufasha. Yesu aravuga ngo ndagize imbabazi. Murumva n'ubwo buhizi iyo twirana asaba n'abantu dushaka imbabazi bwabo mbebasha mama pasteur jenzo jewe kuri muri kimwe jewe vraiment ndashaka kugira ko ni prêt kumugira imbabazi neza kwisaho ninde yagiye gusaba imbabazi Yesu ngiye kubagira imbabazi bari yari ko baza kumusaba imbabazi, ariko twebwe aho tugira ndabambwira imbabazi ntaraza kuzisaba. Nta tegeko tukuza gusaba imbabazi n'imbabazi uzitanga kuko ijambo ry'Imana cyo rivuga. Yesu ashimwe. Ibyo ni ijambo Yesu yavugiye ku musaraba, bagirira imbabazi n'icyo bakora. Ijya kabiri Yesu igikorwa cy'ubutumwa bwiza
yagumye abikora gushika apfe. Hari abantu vraiment bahora bakora igikorwa cy'ubutumwa bwiza gushika bapfe, ariko wowe umaze kujya mu ntambara ukumva utanguye kugemererwa nabi, utangwa kwiyumvira urupfu, aho kwiyumvira uti yo ndagiye Yakobo atarakize, hamagara Yakobo cyo nabwiye abo hamagara umuntu nazo kumubwira ikintu nashaka upfe nk'injiji upfe ndende ko mvana akwakirakitse nibaki. Ariko Yesu hari umugabo yari wabeyo yari umusuma yari umukozi w'ikibi, mugabo amubwira ati Yesu uzinyibuke nibagira n'umugambi bwawe, ati umve ndakubwire kuri gusaba kwihana nanarindira wa mbere wa nyuma nihanisha ni wowe nyine turaza tuzobana umugambi w'ijuru w'iparadiso. Numva ko yatanze agakiza ku munota wa nyuma kubera yitwararitse kuba papa yamuhaye. Imana ishimwe. Iyo jambo Yesu ya kabiri Yesu yavuze ni wa muntu umwe. Icya gatatu yavuze Yesu yagaragaje urukundo rw'umuvyeyi. Hari abantu bakunda abavyeyi. Nabonye umuntu yanditse vraiment Yesu abesha ntawe nashimiye namubonye ejo muri televiziyo y'u Rwanda ariko asigura igitabo yanditse ngo yavuze ngo mamere maciwe mama yanyishe. Ibyo yavuga byari byo, ariko kiyo nibaza yuko nk'umuvyeyi yakwiye kuko yabikoze. Yesu ari ku musaraba Golgotha ariko arababazwa, bibaza nyina wiwe Mariya ingene azosigara n'abantu, aravyibaza. Urumva uriko urabazwa uyumvire mama wawe aravuga ngo mama ngujye umuhungu wawe. Burya mu makuru ya Bibiliya sinzi ko murabona yuko Yosefu ntavugwa henshi. Yosefu umubaji umurezi wa Yesu ntavugwa henshi. Yosefu yatashe kare, Mariya asigaye wenyine. Mariya atasigaye wenyine, ntawe uzomwiyokipa, reka ndamusigarane Yohana. Uburya mu Yohana intumwa Yohana ati nguyu nyoko wawe, acabwira Yohana nawe ati nguyu nyoko, ndetse Mariya nawe ati nguyu Mungu wawe. Kwari kwerekana urukundo. Naho ndi ku musaraba hari urukundo tuzaguma ku muvyeyi, hariho kugenda tuzakuyoka ku muvyeyi wanje. Imana ishimwe. Cyangwa mu gatatu mu macaba yose yari karavuga ari yashize imbere yari inyungu ziwe, yari inyungu z'abandi. Haleluya. Ariko rero muri cyo gihe hose hari kuhagenda ikintu cyitwa, hari kuhakoreka ibyateguwe mu ijuru kugira ngo ibikorwa biriko biraba bicunga umwana w'umuntu. Yesu ahimbaza. Igihe cy'ugucungurwa ku byaha byacu gica kiramushikira, gishikira Kristo. Ngo ibyaha byacu iby'ababayeho iby'abariho n'abazoza bimugendaho. Ubwo nyine Yesu nigeze ata imigenderanire na se wiwe Imana Data, mugabo kubera icyaha niyabaye muri byamubyumva yuzuye ibyaha, Imana ntirabe icyaha, nibona icyaha imutera umugongo irahindukira. Yesu acabyumva ko atamigenderanire n'imwe agifitaniye na se. Na ahanashaka ndavuge kitagadaza kwa garuka. Imana ishobora kuba se w'umuntu yuzuye ibyaha. Icyo gihe Yesu yarataye uburenganzira bwe bw'umwana, yarabutaye. Ndaza kubigaruka kwa nyuma, ndashobora kubatangaza ariko ndaza kubigaruka kwa nyuma, turaza kubona aho Imana ibimusubiza. Ariko ntiyabutaye ngo ni ku mwana, kugira ngo ibute natwe tubwakire. Haleluya. Haleluya. Eli lama sabachthani. Mana yanjye
mbebeshejwe n'iki? Mwumvise yavuze ngo papa nawe yavuze ngo data mbebeshejwe n'iki? Yari kuvuga ngo data takisi. Imana ibase umuntu afite ibyaha cyangwa umunyabyaha. Ubu muntu w'Imana ni umwana w'Imana. Nabyo ndabigaruka ariko ushobora guhera kuri iki. Aratabaza kubera iki? Yumvise ko Imana yamuteye umugongo. Nta kuntu na kumwe iyo yagiye kuva abaho. Mwibuke yuko Yesu yari Imana ariko yemera gushyira uruhande Imana bwiwe akorera mu muntu yitwa Yesu. Akoreshwa na muhemeye. Yari Imana yatari Imana bwiwe. Mugabo yashyize uruhande akora mu mwana w'umuntu. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu aravuga ngo Eli lama sabachthani. Aravuga ati kuri iyi si abantu ibintu bambamo n'iby'umururazi ko kitari cyane ibisosa na rimwe. Agashaka kudukura muri ubwo buzima bw'umururazi agavuga ko twoza turanywa ibisosa biva mu ijambo ry'iyi. Icyo tunavuze ngo ndanyotewe. Yashaka ko bamuhingarisha kuko mu ijuru byose byari bitunganye tumaze kugenda. Bamuhingarisha imukarire natwe byaba bidukarira bidusose. Nacyo jambo ry'Imana. Imana ntabwo tubaho. Bazamuyotewe ngo bacagenda kuzanira vinegere nkarisha. Bibaza ngo nibyo bakoze. N'isi ibyo bakoze byose byari byarateguwe umugambi w'Imana kuko Imana nta kintu na kimwe kiba itagiteguwe. Imana cyangwa itakizi ni cyangwa bashaka. Imana ishimwe. Tuba turajyamutse iby'inkarisha twamamo iby'umurazi twamamo duhabwa uburenganzira bwo zo kwama tunywa ku mbizi zidudubiza zidashira. Haleluya. Honda ya oshara ya rabanda. Haleluya. Ngo ahejeje kuvuga ibyo werajyanye amajambo azakubwira ku musaraba yarayarangije. Aca aravuga ngo ndagushimira Mana ko byose ndabirangije. Ibyo wantumye byose ndabirangije. Ututeta kombi ngo ndabirangije. Gucungurwa ntibyari byarangiye. Ubyumve neza. Gucungurwa ntibyari byarangiye. Ariko ibyo Yesu yateza gukora ku ruhara rwiwe yarabirangije. Hari hasigaye ibikorwa bisigaye bikorerwa mu ruhafu n'ikuzimu. Yesu ashimwe. Muri iyo nzira rero, muri iyo ntumbero rero, gucungurwa Yesu abirangije ariko ibindi yaza gukora. Murumva yamaze guta icyambere. Yataye uburenganzira bw'umwana w'Imana. Icya kabiri yataye ukwera kw'Imana kubera ibyaha byakuriye. Icya gatatu ubuzima budashira buri mu bwenge. Nicyo bituma Yesu imbere yo gucikana yavuze ngo ndashyize mu minwe yawe umutima wawe mushaho. Je remets mon esprit entre tes mains. Ndasubije mu minwe yawe, iminwe Imana Data imbwe mu yanjye. Kubera iki? Imbwe muri we ntiyatsa kujikuzimu. Ntiyatsa kujikuzimu. Kuko si we yajejwe kwizura, ni Imana Data yatsa kumuzura ikoresheje impemu yiwe. Sinzi ko mubyumva. Umuntu ashatse kubohora mu nyororo. Muri kumwe mu nyororo byo kunanira kumubohora. Kuko mwese bamugaranye. Ariko impemu Yesu yahisemo kuyisubiza se. Agenda ikuzimu. Yesu ahabwa icyubahiro. Ngo ashitse ikuzimu. Niko ngo mu mutima gucunga ingene yikoze. Ngo ashitse ikuzimu. Aya majambo abiri mwayumvise yavuye ku
ku musaraba ngo ashitse kuzimu, ashitse kuzimu. Haleluya. Yesu hari ibikorwa azokora mu kuzimu, akongera akazugwa mu bapfuye. Icyo bituma dusoma, iyo tudusoma Roma 10:10 umurongo w'icenda, bavuga ngo ukemeza neza udakekeranya ko Imana Data yamuzuye mu bapfuye. Yesu nizuye, Yesu nizuye, yazuwe na se. Suko atashobora kwizura, mugabo nuko yagiye mu kuzimu nk'umwana w'umuntu, nk'umwana w'umuntu yazuwe na se. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Nashaka pastor asomere Abaroma igabane cya mbere umurongo wa 4. Biraza kugorana gato kuko icyo nshaka kuvuga ndazi ko nagitora muri Bibiliya y'Ikirundi, ariko ndashaka yuko tubisangira hamwe na Bibiliya y'Igifaransa. Yerekanye ko ari umwana w'Imana mu buryo bwa mwera. Yerekanye ko ari umwana w'Imana mu buryo bwa mwera. Ukuzuka kwiwe kwavyerekanishije ubushobozi, niwe Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Mu Gifaransa nabo baravuga, mwavyumva mu Kirundi, ariko mu ndeke dusome mu Gifaransa nabo. Aravuga ngo aravuga ngo est déclaré fils de Dieu, est déclaré niyerekanye yemejwe, niko nabihindura mu Kirundi, yemejwe nk'umwana w'Imana. Est déclaré fils de Dieu selon l'esprit de sainteté. Imana ishimwe. Aha mu Kirundi bavuga ngo mwemuyera, mugabo mwemuyera afise uburenganzira bwinshi, ariko mwemuyera uburenganzira bwashoboye kuzura Kristo bwakoreye muri sainteté, mu kwera, kuko l'esprit de sainteté niyo yashobora kumusubiza ukwera yataye mu gihe yabambwa ibyaha bikamuzaho, kandi amaze gutora ako karanga k'ukwera yari yatakaje, byari ngombwa yuko ubwo nyine asubira kwitwa umwana w'Imana. Est déclaré fils de Dieu selon l'esprit de sainteté. Ngo kuko ngwiyo mwemu niyo agiye kuzura Kristo mu bapfuye. Haleluya. Hari ibintu bitatu rero navuze yatakaje ku musaraba. Yatsira gusubira kwakira mu nyuma yo gucungura umwana w'umuntu. Ukwera ni l'esprit de sainteté yakumusubiza fils de Dieu, asubiye kuba saint, cyangwa asubira kuba automatiquement, yasubira kuba umwana w'Imana. Mugabo ari ikintu cya gatatu, ubuzima budashira, imwembe ya se. Haleluya. Yari musubiyemo, iyo mwembe nayo ntipfa, ni ukuvuga muri kwa rupfu hagiyemo ingebe y'ubuzima. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Umukristo atahura kuzuka kwa Kristo, n'umukristo agendera mu bushobozi bwazuye Kristo, akabugendera mu buzima bwa misi yose. Ndashaka kubwira ikintu cyitwa statut ni statut. Donc ngubu Yesu igitwa nabwiye yuko yataza gusubira kugarukanwa ngo yitwe umwana w'Imana. Nuko Shetani murabizi arakunda, arazi neza icyo bita statut, uburenganzira bw'umuntu, ikibanza cy'umuntu.
nicyo gituma muribuka Shetani ariko aragerageza Yesu mu bugaragwa bwo batangura igikorwa. Ntiyamubwiye ngo ukora ibyaha cyangwa yavuze ngo niba uri umwana w'Imana. Igihe cyose kwa ngo niba uri umwana w'Imana. Biribi yamwakatira kuri statue y'umwana w'Imana. Kuko byose byabihagaze umwana w'Imana. Natwebwe tukiri abanyabyaha Shetani yateye ku bwana bw'Imana. Imana ishimwe. Statue yawe ni uburenganzira. Yesu rero yatewe uburenganzira bwiwe ariko byakunze ko bamunesha. Icyo gihe rero icyo gikorwa cyose yarakora yagikorera twebwe ku musaraba. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo twaremewe muri we. Umuntu ari muri wowe ndamufite ngaha mumafite bani n'umwana. Rara uriya mama ndamugambira bakabida gutawakare Imana ishimwe. Ujya mama hari uri muri we niyagenda kuvoma barajana, niyagenda gusenya barajana, niyagenda gutamba baratambana, niyatwenga baratwengana, niyo barabara. Ariko mu bigaragara witwande okay, mu bigaragara nakabona natwe igihe Yesu yari ku musaraba kubera twaremewe muri we ni nk'inkovu ifise amagi itara yata bari muri yo uyishe n'amaguru yaryo. Kera twaratwica inkoko ku pasika nyine ugasanga amagi nayo gaciye akanani. Imana ishimwe ngo twaremewe muri we. Kubera twaremewe muri we twagiye ku musaraba tubambana nawe, tuvana nawe, tuzikanwa nawe, tuzukana nawe. Haleluya. Imana ishimwe. Ibisuri tito nutabyumva shakureke guhimbaza Pasika. Nta buzima bwa Pasika ufise uri kuvuga wa injungu ya independence muri Bolivia. Tauzi. Haleluya. Ejo niko ndamurara basi gusa no bwa Bolivia bwo wacunga witwa Bernardo. Sinzi ko yari inzobe, sinzi ko yari irabura, sinzi ko yari mugufi, sinzi ko yari muremure, sinzi ko yari muzungu, sinzi basi. Imana ishimwe. Yesu ashimwe. Nicyo gituma rero ariko nashaka kuza kureba uyu munsi turashobora kugira ngo imigenderanire byoroshye n'Imana. Yesu ashimwe. Hariho rero n'uboneza bugero kubera kudatahura ibintu abantu bakoresha. Twebwe n'ibyo turabera mugabo si ku bwacu twera ku bwa Kristo ari muri twebwe. Imana muri tubonye uyu munsi Imana turabye niyo tuba turi mu byaha bidupfa ubona umwana wayo, ubona Yesu. Haleluya. Ukwera kwacu rero, haleluya, baba bibashakuza cyangwa batangaza. Ukwera kwacu ni kudukura kw'ibyaha twabikoze. Mugabo ukwera kwacu kuva kuri Kristo ni ukwera kudubasha gukunesha icyaha. Sinzi ko mwumva diferanse cyo ndiko ndavuga. Ukwera kwacu ni sinokora icyaha ngo neza kwirata ngo nubwo nabikoze ndera. Mugabo Yesu ari muri jewe nabuza Imana kundaba muwera kuko Yesu ari muri jewe. Ukwera kwacu rero twaguhawe na Yesu kugira ngo tugire inkomezi zo kunesha icyaha. Nicyo gituma ari ibyaha bitugerageza tukabyanga. Yesu ashimwe. Mugabo ukoze icyaha kiba ari icyaha kiba kiri kuri wewe.
tuzakuciyana turafise ubwene tuciyana kandi ingene tuzakwirwanya. Yesu ashimwe. Pastor ari ijambo nshaka gusomera muri Matayo 23 kiwa cha 23 usomera ku 27 Matthieu 23 27 à 28. Aravuga ngo muzobona ibara mwebwe abanyabwenge ibyanditswe n'abafarisayo. Muninde gato muzobona ibara mwebwe abanyabwenge ibyanditswe n'abafarisayo. Musanzwe imvugo ya Yesu twebwe turabwirwa no kuvuga abafarisayo. Yego bashaka gusanga ari umufarisayo kandi. Mwandyamwe urashaka kubindyarya mu ishengero ukavuga ngo urebe sivyo. Kuko musa n'imva zihomeshejwe ingwa. Haleluya. Ziboneka inyuma zikuyengeje ariko imbere zuzuye amagufa y'abapfuye n'ibihumanya byose. Mwumvise ijambo Yesu yavuze musa n'imva. Sivuga twebwe turabera mugabo abatarabera basa n'imva. Ni kuvuga n'imva. Nani baneze n'imva. Burya shetani amara yuko kwa kurenganzira damu twarapfuye dupfa tugenda kuko ijambo ry'Imana rivuze ngo nimwabikora muzopfa. Babona bagenda batazi ko bapfuye bari mu mva rero imva ya shetani. Imana ishimwe. Gucunga umwana w'umuntu kwari kumukura mu mva imva kugira ubuzima. Yesu iyo akavuga ngo ndapfuye mbone bashaka ngo ture ntacyo atagiye mu mva ntitwari kubona. Burya ibyo Imana yakoze yabikoze mu buryo buhanitse cyane kuko ntibyari byoroshe. Imana mbere n'amabwizwa yayo icitamo ko Yesu aca mu mva. Imana ishimwe. Yamaze iminsi 3 n'amajoro 2. Iminsi 3 n'amajoro 2. Mu munsi wa gatatu na Petero bazimuka ari babwiwe na Madirene ngo basanze urubuto uzizinze n'izoki. Mugabo ntibigeze bamenya icyo yari amaze iminsi akora. Burya Yesu ari kubicereka arakora mu kuzimu ariko Yesu yari karakoreka aho. Abo bari mu mva twebwe turakizwa. Abari mu mva hariho urufunguzo rwa rupfu barusura shetani rwabashira mu mva. Hariho imfunguzo za kuzimu umwe zizamuye icyumba cy'inyuma akuba imva rero ishyariya kwa shetani cyumba apartment cyane uri mu VIP byagwa mu VIP kwa shetani nari ukubitwa kurusha abandi. Mugere ngo kugira neza kurusha abandi. Yesu rero icyo yakoze mu buryo ngende buhoro icyo yakoze yagiye mu mva kugira ngo abohore. Ndabona yugurura imva imva yuguruke n'iyiwe. Ubwa kabiri asubiza ubuzima n'uburenganzira kwidegembya abari mu mva. Imana ishimwe. Nicyo gituma Yesu yatira gupfa. Amaze gupfa akava mu mva yiwe iminsi 3 yaciye aza kwibera mu mva ubuzima bwacu bwose. Mva yaje haruye nicyo gituma ni muzima. Ambere yari yapfuye ngo kuba mu mva yaje akaba yarose ubuzima n'imva yaje ubuzima
ubuzima budashira. Imana ishimwe. Twarimba imva zimaze kuvura abantu barimba urufunguzo waruse Shetani twari kuvayo. Yesu ashimwe. Haleluya. Igituma tutari gushobora kugira, igituma tutari gushobora kuvayo ni uko imvugo tutari dusa umwasi wacu iyo yadufunze. Yesu rero uyu munsi ari muri twebwe. Nicyo gituma tuvuga ngo si jewe ndiho, ni Yesu Kristo ari muri jewe. Yesu Kristo ashobora kuba muri wowe. Ikibabaje iyo utazi ubushobozi bwamutsuye gukorera mu bantu muri wewe, arashobora kuba muri wowe ari kukagwara, arashobora kuba muri wowe ari kugakena, arashobora kuba muri wowe ugakubitika, arashobora kuba muri wowe ugatera. Kubera iki? Hariho ukutabaho ubuzima n'ubushobozi bwo kuzuka bwategerezwa gukorera muri wewe. Utataho icyo kintu bizokugora. Ariko numva kuvuga Yesu ari muri twebwe. Nenda bene nituri kumwe na batiri maribo turi kumwe dufate ko ari Yesu no kumandiri na Yesu turi kumwe ariko sinamuntu none batiri turi kumwe ari ariko do ikenewe yivuze. Yesu rero presence yiwe si uko muri kubirata ni wowe wihamagara naho muri kumwe ukageraho batiri vuza ukoza batiri cyangwa umvirize numvise ariko baba twari kumwe ko ndiyagiye mugabo kwa uyutugishije ikivugo Yesu nubwo tubwirwa bari muri twebwe siwe yadukiza ni wowe uzagaragaza ko umukeneye ndi kumwe nawe mugabo uzurambira mu mugeni bikanya kugira ngo presence ya Yesu kubaho kwa Yesu n'ujya mugeni bwaragwijije umuviri ariko ni hoya nibaze ko ari hari ikatubiri byabaye ngombwa ko Mariya ava hasi ati mbego wewe bite ubona ko abantu bakora bane. Yesu branda aramubwira amajambo gutuwa umuvyeyi tuwe wa mugore we ufanikira mugabo uko bikoza ko umugore ari wacokoje Yesu ati none ngo magahe yakoze ngo ndigaha kandi shobora yaje kwita umuviri Imana ihabwe icyubahiro. Yesu tamuhamagaye mu masengesho nuzuvuge ngo none ngo twari kumwe yariye. Yesu tamukanguye muri kumwe mu bwato nuzuvuge ngo ubu sitantwaye bariye niwamukanguye waruzi ko ashoboye niwamukanguye tumenyane gukangura Yesu turi kumwe. Haleluya. Haleluya. Igihe Yesu yakiri mu mubiri yagenda gusengera abantu mugabo ari kuva mu mubiri nizabikaga gusenga ari muri wewe akira ubuzima bwiwe nabwo ni ubwawe akira zoe. Imana ishimwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya. Abatize tubasenge ndawo wizeye utoka. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Munishwe n'umukene n'uwakene kugenda birabiheze sinabesha upfa kuba wizeye gusa. Yesu ashimwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya. 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 Yesu yarusezeranye ko muri rugendo azotwitwararika. Yesu atwitwararika kurusha uko tumukorera sinzi ko mubizi kubera ari muri twebwe aramenya ibyo dukeneye. Niko icyo bituma ijambo ry'Imana rivuga ngo witwararike cyane cyane ubwami bw'ijuru
ngo bindi uzobihata nk'inyongera witwaje ubwami bw'ijuru umunsi Imana yavuze ubuzima bw'intumbero utamenya icyo waremewe nabyo ni biragatsindwa. Yesu ashimwe. biragatsindwa ngabo biragatsindwa ko ntagaragara icyadukijije rero icyadutabaye urupfu rwa Yesu. icyo rero nshaka kubwira mbega ku rucanco murabuze indwara nirubuze iyo ndwara irashobora gutera mugabo niba ushobora ni gusizikaza iratendeka y'igicwa wa mukobwa sibyo iratendekishwa na wa ndwara cyane mufise inkomezi ziruta uwo mukobwa ariko kandi baratubwira ngo hariho n'ingaburo y'abana mu nyuma y'ibyo gucanjwa hariho ingaburo y'abana. ingaburo y'abana ni iyihe? Insanganyangaburo. ngo umwana wese tuza kumuha insanganyangaburo kandi ukamuha ngo indangamubiri indangamuvu nayo cya gatatu indemamubiri. mwavyumvise naho wamucanjishije zurongeramo indangamuvu indemamubiri insanganyangaburo kugira ngo agire amagara meza aguma anesha banayakura neza. Imana ishimwe. mu bisanzwe nicyo Yesu yakoze. Yesu ku musaraba yikoreye ibyaha. Yesu ku musaraba yataye ukwera kwiwe. Yesu ku musaraba yataye uburenganzira bw'umwana hasi. ariko mu kumuzura ngo l'esprit de sainteté imugarukanira byose. kubera rero yapfuye hakaba ikiyongeyemo muri rwa rupfu natwe twapfa ya virisi y'urupfu. muri Yesu akaba yakiriye virisi y'urupfu mugabo agacyabwira ngo iyi ngero y'ubuzima budashira. murabibona ni ukuvuga virisi y'urupfu izohura na antivirisi y'urupfu ruri mu buzima budashira hanyuma inesha. Imana yawe icyubahiro. mugabo ubwo antivirisi twayihawe nibivuga ngo cyane kizoza mugabo uzobwira ngo uzubirwanya. nibivuga ngo ntuzogwara mugabo iyo ndwara uzoyibwira uti jewe mfise ubuzima budashira si umurenga. haleluya. ubukene buje uzobwirukana kuko antivirisi wateye irimo byose. irimo gutsinda icyaha, irimo gutsinda imivumo, irimo gutsinda ubukene, irimo gutsinda indwara n'ibindi byose. none wowe ufise antivirisi n'iriho abasigaye gusa we kwitwararika insanganyangaburo indemamubiri indangamuntu. ibyo nabyo ni ijambo ry'Imana, gusenga no kwizera. haleluya. ibyo ubigendeyeko. haleluya. ugira ubuzima bwitwa zoe. uri muri wewe niwe aganza kurusha wewe. haleluya. kuko ku musaraba n'ikuzimu igikorwa cyose cyariko kiraba cyariko giteye ubwoba. rero mbwira Yesu icyo yari asigaje amaze gukora ibyo ibiba byaheze iby'inyuma biba byarangiye atanguye ishasha. hari hasigaye gusa ko agenda ikuzimu. cyane ndabona shetani ariko arategura ati murabona wa mugabo twari tumwishe ikuzimu icyumba cyiwe tuzofata nk'amagufuri 10 twugarana
dukoresha amafuso n'abatazi ko Yesu ari mu nzira aza gutora imvuguruzo za rupfu, imvuguruzo za kuzimu. Haleluya. Ingwara z'umwaka nicyo gituma uyu munsi bagishobora kudufunga n'abafunzwe nibo bipfumbishije. Nicyo gituma uyu munsi nabishobora kutwica abishe abicwa na bimwe na base icyo Yesu yakoze ku musaraba. Bene data, ndumva ndogeze ngaho ariko ntabwo wakwibukire aricyo nahereye. Niwaba utari kubaho ubuzima bw'ubushobozi bwazuye Kristo, Pasika ntacyo bivuze kuri wewe. Pasika si umunsi mukuru, Pasika no kwibuka icyo umwami wacu yakoze ku musaraba n'inyungu twabikuyemo, kuko ntiyipfiriye yaragupfiriye. Ngo umveza tubasomere rero 53 ngo ni ukuri nizacu ntimba yishizeho, ni yacu imibabaro yikoreye, ariko twoho twamwiyumviriye nk'uwakubiswe, nk'uwacumiswe n'Imana, akicurikirizwa n'akaronge, yamara yacumitiwe ibyacu bicumuro, yajanjaguriwe ibyacu bigaritanye, igihano kiturosha amahoro cyabaye kuri we, kandi mu mishago yiwe niho yadukijije. Twese twazimiye nk'intama, twese twagiye isabagiye, umuntu wese mu nzira yiwe, uhoraho ntamuremeka ko kugabitanya kwacu twese. Yaracuranguzwa, yamara akarendeka, yakura k'umunwa nk'umwagazi w'intama ujanye mw'ibagira, canke nk'uko intama itekereza imbere y'abayikenura, niko atakuye k'umunwa. Yakuweho n'ubwirwa nabi no gutsindishwa. Mo mu rungano rwiwe ninde yabivuze ko umutima ko yakubuwe mu isi y'abakiriho, ibicumuro by'abantu banje nibyo yakubitiwe. Uyu mwana arakarambira yedashira. Icyo yakoze bizofata icibano. Ibyo aribyo byose naho muciragira mwese igenzo muracibuka. Reka noneho ndazi ko atari mwese. Yesu ashimwe. Icyo tuba kwibagira ndabisubiramo ko ndacyo ndavuga. Kwibagira si icyo ndavuga. Kwibagira izo mpamvu ngo yaracunguwe. Uyu munsi umuntu wese akubwira ngo Imana yawe. Imana yawe. Imana yawe dasone. Mbega afise urukundo. Mbega ati icyaha. Mbega afise imbabazi mu mutima wawe. Mbega uramamaza izina rya Kristo yamucunguye. Ibyo byose nibyo biranga ko ukivyibuka. Turi benshi turi mu bintu byo kugira ngo kwikunda. Umuntu akikunda agatonda ku munsi w'Imana akumviriza ubutumwa bwiza, bakavuga ati barabayizagiye, amen amen amen. Mugabo ukamana na mugenzi wawe utwara mugenzi wawe ugatsinda kumubwira itakiza, ugati ngo sinzi ndamukomeretsa, wowe barakomerekeje kumubwira itakiza. Nushimira Imana. Uru rugendo yakoze ku musaraba Golgotha, abantu benshi baruzi abifata nk'iminsi mikuru y'amadini. Idini rizokubwira Kristo rizokubwira imigenzo, idini rizokubwira Kristo rizokubwira inyungu zayo, idini rizokubwira Kristo rizokubwira idini ryayo. Ariko uyu munsi igihe kirageze aho tumenye ubushobozi bwazuye Kristo.
bwacu tubugendera mu dukorere turebe gutinya ariko dutinya icyaha